To je pitanje koje su mi mnogo puta postavili i sasvim je razumljivo da postoji takva nedoumica. Prvih nekoliko godina postojanja škole mnogi su osporavali i sa velikom rezervom gledali na taj pionirski poduhvat. Međutim, nakon svega nekoliko godina rada, koje su dale sjajne rezultate u pojanju mojih učenika, direktori nekolicine atinskih pojačkih škola su tražili da podijelim svoje iskustvo online nastave sa njima. Danas, 20 godina kasnije, online nastava je postala nešto uobičajeno. Dakle, odgovor je prost. Ne samo da može, nego online učenje u školi Trojeručica obezvjeđuje optimalan način učenja, lakši i pogodniji nego ikad do sada. Učenik ima priliku da uči na vrhunskom nivou, a da učenje prilagodi svojim životnim uslovima i mogućnostima. Može da pohađa nastavu gdje god da se nalazi i da uskladi vrijeme časova sa svojim mogućnostima i potrebama. Rezultati rada u Trojeručici se vide i po tome što moji učenici danas poju u raznim hramovima, na svečanim manastirskim bdenjima i postali su članovi mojih horova, što znači da su postali ne samo moji učenici, već i moji saradnici. Neki od njih su postali i učitelji crkvene muzike i prenose drugima znanje i iskustvo koje su primili u Trojeručici. Znaj da je većina mojih učenika u školu ušla sa mnogo nedoumica, pitanja, nesigurnosti, što je sasvim prirodno kada se počinje nešto ozbiljno i nepoznato. To ne treba da te brine. Škola upravo zato i postoji, da kroz zajednički rad prevaziđemo sve teškoće i nedostatke.